Kajing lekai bakadu hak round of 16 hak ni kajing lekai FIFA World Cup menta kamit hak por prize siteng kan long hap deng ka Morocco Persia ya ke Spain kumjuru hak por Qatar siteng ke Portugal Persia ya ke Switzerland kini ki South Ligri ki don kamani kunting ban yorong sya quarter final lem kumta ki haban lek payno habang ipai pat sekari Spain ke de ka way kri ke batbit ba kajing lekai football bat ka baklan ba hak ni kajing lekai niyo iru kat mugi squad jong kari Spain om dadon uwe uba pau kmat lane uba pau nam ndai barok ki player kilong ki batbit bat ki bala banwan ra jing job ya kari Spain wala gataruk ngimla ban ong bakari Morocco kade ka batlot ndai ha kajing lekai kadon kajing rem bat kadon kajing job dalaki jong kmat in saki sibet ka por prize teng mano ban yorong sya quarter final bat mano ban hap ban lek payno habang ipai pat sya kajing lekai la sham step hak por Qatar siteng ka Portugal Persia ya ke Switzerland kini ruki atli kiri kidai kiri ke baklan ba kat kum kajing lekai ha ka group stage haba pai syakirang lekai jong kari Switzerland om dan uwe upa pau kmat lane upa pau nam ndai barok hi kilong ke batbit ban wan ra jing job ya kari Switzerland ka Switzerland kadon kambani kunting bani orang sekuatar balada ka job kani kun Persia ya ka Spain lane ya ka Morocco haba pai pat syakri Portugal kari Portugal lu kadai ka baklan ba bat ka batbit ba ha kajing lekai football kumta kadon kamban job bani orang sekuatar final lem kumta ka haban lek payno haba pai pat UCR 7 lane Cristiano Ronaldo udai urang lekai bapau nam jong kari Portugal uni urang lekai ule lekai hak lai teligi jing lekai bat ule tepro ya ka sigol lembak penalti perlok mensepej la syai hak por Qatar siteng la uni urang lekai bapau jong kari Portugal udang la ne amat tep gol na benta kari Portugal bat pen penjob ya kari Portugal habang ni pai pat ket kum kani ka fixture lada ka Portugal kan job kani kendu ya ka Spain lane ya ka Morocco bat lada ka Switzerland kan job kani kendu ya ka Spain lane ya ka Morocco perlok semua komen hapo comment section mano ban job bat ban yorong quarter final bat mano ban hap ban lek paying no ngiyo iru kat kum kani ka fixture ki Henry Telikiri kila lek paying no bat kini kin Henry Telikiri kila yo benrong sya quarter final ngiyo iru hang ne ya ki atliki jaka badang sudah lane badang laj na benta ka quarter final ngin saya page sibet perlok mano ban yorong sya quarter final hap deng ka Morocco ka Spain ka Portugal bat ka Switzerland semua bah subscribe ya kani ka channel lada pimpat subscribe na benta ki we pat ki video bangin sapen mi kublai shibon